Tong ini pecik klub Bayorung cika final hakijing kai football kin kun hau benai banwan. Sechisin ngap tiang sobhai piki parlok pa jonga ki pekerjaan nak por sekpor bagai kerpatru iki batamai subhaban share like subscribe pada hai terkumjuk jaga nak channel. Hoi perlok ngatip pilai tip begini ki klub kita kini ki trofi. Pada bapai saka klub pelekai haka Bundesliga ke Bayern Munich ke balap pendim nak jika Bayern Leverkusen pada ke Stuttgart klub pendim nak jika Werder Bremen ke semifinal haka jelekai jong ke DFB Pokal pada mentak ke Bayern Munich kena kun percaya ke Stuttgart haka final jong ke DFB Pokal haka arpalai trik benai banwan. Kumjo urus artliki klub barat pak jaga English Premier League ke Manchester City klub limno ya ke Southampton pat ke Chelsea klub job ke Leeds United ke semifinal jong ke FA Cup pat mentak ke Manchester City pat ke Chelsea kim sai kini jika ke trofi jong ke FA Cup kemudian long akan rotrik benai panwan pat ke artliki klub barat pak balik kai hakastaria ke Inter Milan ke Joppe Como berkelas jo klub penlimi ke Atalanta ke semifinal jong Coppa Italian bat mentak ke Inter Milan ke kun percaya ke Lazio hakar trik menebanwan banyora ke final jong Coppa Italian pada bapai se klub jong ke Ligue 1 ke Nice ke Joppe ke Strasbourg bat ke Lens ke Joppe ke Toulouse hakar semifinal jong Coppa de France pat mentakin sekun final kalian percaya ke Nice ke final jong Coppa de France ke arpalai trik benai panwan kumta sepen pau mapi mano bala banyora trofi ke jeng kai final jong kini klub